Palat spangut kinong syong dukan de madan hapok sor nong stony. Mentaga sengi kilayo ke jingerap da song pizza ka ba marsh po jar tengka na UMLA ke nong stony uba Gabriel Walang. Kate ke jingerap song pizza UMLA ya kinong syong de madan hasor nong stony. Kalong ru kum si benta ban pentulun ke jing the jingerap na ka skim MLA ke jong u kata lengba ka SRWP. Ya ketika jingelang sam jingerap layo ban penlong hapok ko hall jong ko mikofet hanong stony. Hakabalawan banisim tahi di kinong syong dukan di madan nakeleng ki jaka jong kosor nong stony ki balapan pauru ki jing sngongo halor ki jing persyang jong UMLA ban penpoi ki lad jing erap sya uduk usuk nakaliang jong ba Gabriel Walang habaya kran sikilat pathai kubor uloong bo layo i ki jing jing kinong syong dukan ba di madan hakeleng kosor nong stony kumta ula syem ki tega sinjam ban a jing erap syaki bat watla kalong tangka barit hendrai ukurmen bakini yo ban penonkam naga benta ban kampen bhai gidukan bat ka kamai keji ke jongki Angka Triola Walang Peristiwa Balai DI di Lansi Kar Ngai chồng kan tambah ngai chồng madan linjo tadi nggak ram dek MLA dan wa ban ban wa ya kan itu mana ni MLA ta bau ya pakat lem ni duk usuk buat kalong kabarit makna kadon gajin mentoi mo ai play ya MLA yang kan ka tong thànhไปนี่bau lah ya rap semua mo dan ai belajar pang buat ya buat awang buat ya lam nanti ini nanti smart itu kami nanti kampung ini ya kane ga jing program ko ti taksi ba kane ga meeting ko ni penlong kadai na ka minta ai ni kinong suyo ko di madan wa ni I mana la bersama ko sispa sop ba maka ni kinang buat lompat yo sanang persiap malai kambon barkali kasih dari petty shop kembali tang ya kinong di madan ani ko stoi but kau dang teh tang kajik sedang jong kane petty shop kami dang sedang bersam naring sedang persiap bersam habaro ti nong Sogyong kepada hapok madan ini kepada dukan ada tang itu kinong di madan mar yo I ya kejinge ya jurki na kan lembaga ni skim bo sipo jar ni ai man ko we yo kala ban bahaya bukan ke jurki dan ban thik tar palen dan kinong ni kejing kam ban bahaya ya kini dukan ke jurki madu mulai mat buat terder kita dulu order buat samping mata kalau ada sekap di shop atau dalam down sakit ini tiba buka uniform tiba yang sana ada sekolah pakai ini bertahap sih lah IC spa sawut buat nangi gedang dot barang hilang sim yang ganis buat kantong saka second round atau lagi air dia